Hello guys, welcome to my daily vlog guys. Pagkakaroon guys ni ato sa may bye-bye. Mga tag na puta guys, so kanang mananagat nga muuli. Kaloy sa Ginoo guys, linaw man wa may bawd. Basin og wala narabay dagom day oh. Bundak na ag dagom sa laod guys oh. Naanaag duha guys oh. Si Junior Bert Mandene og si Alvin. Malamag na antay isda ani oy. Ha? Jamog duha? Bakas Berto. Kuan ra bay pauna na nukos. Si Berto ba nuk pauna na? Pinalit. Nagpalutaw na, bog na ba? Basig na ana. Day, ka Berto ana doy? Day, isdang Berto ana? Jamo day? Asa man? Be! Asa pa day sila doy? Ano? Nara katong imong pambot nga gipangita tong gaasos laod oh. Pen. To. Oh, kana. Aso-aso as laod. Kuan mo krudo man nagigamit gud ana. Si Alex ni og si papa niya no. May kuha na si kuha na. Omar. Wa takay ba kay tora man tugod sod.
Hala. Muo tilahang racing at tupin. Tabag sila. Wa kanang ang si Berto Junior naka semi-final so si Jan. Madyo ka naka semi. Si Alex ang buwak dito. Adlawng Huwebes to guys. Ya, pabulot-bulot si Alex oh. Ha? Mura pok teenager tong tatay oh, apil-apil pod. Unsay kastures tayo doy? Ha? Nibuwa bag tayo. Why pagi Bert? Lakaw magpagi. Ha? Lakaw magpagi. Lakaw. Tayo magpagi ha, bunguton man. Nga. Tuwas eh. Nihe tugtuwas no? Na madyo gani si manong kabaligya. Parang lugas. Muna. Tuwas eh. Ito magiputol, huwag lang rin ko eh. Totoo na kayo, dagang magagisda ko gapon. Kisa gaputol. Yeah, Bert. Paras naman mo, 3 gramos na kuha. Adtor gus tindahan pangitaan. Tindahan doon, daga, palitan na magnilo, no? Nana ganinda naman sila ana. Ninda nag nylon. May mas. Bana taron kay pag-Europe super typhoon daw na. Nabre. Unsay ngalan wala ba ko mag-monitor sa Weather Bureau? Ha? Super typhoon na. Super typhoon simbako ka. Pila ka signal day? Napay pasilubitan mga kuan lang eh. Gusto na day. Kano sa maabot doy karon? Sige. Hoy, karon? Karon sa gimana pa? Oh, next week pa? Hoy, palayo taon ta. Ha? Pero mao gani sa dagatan ng tapkado. Ugoy. Grabe, tuwas ha. Lamang jud ko. Na report. Ang imo Lex, Uno. duso. Mobalahin na po ni kanihan. Ah. Daghan jo pasangin la na. Ha? Ika ko unsa alas 12. Junior ni. Lurit. Pagdili na kalurit. Lami gudog mo abot ang bagyo na nataputay pundo, puhon. Makapanagat ta kay linaw man. Dali na. Linaw man basta umunay mo abot. Ipungta na ba nagbizaan ka na. Ay mo lang oy good. Tupik na ba kung Alex ron? Oo, trapod ning mananagat oy. Oh, nanisa nga masakit man nang dugan. Pa si. Nga naman, nade heart. Sige na, sige na. Dito, di ba? Why si Alex o si Berto o si Alvin wa kabaligya. Najugod mo kay namay injong ginagmay.
sayang eh. Dulot, yun, dulot. Unsa man na ngana ng krodo Bert? Aso? Yan na, nagrudo. Kansat, kalingaw. Ay. Ha? Mao lagi na. Grabe nga asuha ay. Kana ilang sabat, kuan ra. Ha? Dako ra na ilang sabat, Kusog na ng daganan ah. Pasensya na mo guys, ug maor po lingaw na to karong adlaw. Ug ako mo yun guys. Bye-bye.